truck so se ador ke neblong tangara ki amar meke kai Principal Headmaster Satum Pen Chinki Chethan Pen KADAC Alo Thui Kangpua Mai Kiding Jorhat along Longpli Assam Gramin Vikas Bank Self Help Group Atuma Phan Loans ki PG Pupen Crore Ner Cap Atanka Chongthui Chobaide Adap Abirta long pen ilisami mirin hansepi pen Abirtang ton pen arjuponik tha Kidam tang wo signifying ko trogar ni Adap por phai kebra chiti mapor diphu manja kacheleng atowar miles kre isi along kedo itab heta long Karbiang long district police atum pen paterpi ponsi Kidam tangar ni kinepon long tang araki amar an meke kai pon pedolo International Day Against Drugs Abuse and Illicit Trafficking Arani Pen Pacheton Ponsi Kidamtang wo signifying ko trogar ni narcotic drugs physicotropic substances to be destroyed mati NDPS Act 1965 Aronating Pen Karbiang long district police atum paterpi ponsi Kidamtangar ni khatkhati PS Dilai PS Barbathar PS atum keton kilang ahut kinebdun long araki amar an meke kai paduponlo Bangsolong heroin lin plirat gram pharo plira troxicap rapho ganja linsuri sira pharo sira trockap opium mate kani linear capra gram pharo ke thomra troxicap rapho poppy strew ilinra gram pharo sira troxicap rapho lapen tablets mu pharo sir capra inkora troxy anmi kaiponlo lapen kaddu kavi kuti cret troxy ra lak plikabra ke thomra suri krei sira pharo plira plikap an ador doji pusi Karbiang long SP pen ningche pon hoy aji 26 June tarikhe International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking etur upot aji hetu upolekho hisabe rakhi ami aji amar Karbiang long jilar bigoto kisudin agote dhora ji bilak drugs itimodhe courte amak দহন কৰিব কাৰণে অনুমতি দিছে এখিনি আমি দহন কৰিছো ইয়াৰ সৰ্বমুঠ মূল্য প্ৰায় 16.5 কোটি মান টকা হ'ব যি আমি দহন কৰিছো তাৰ ভিতৰতে প্ৰায় 4.5 কেজি হেৰোইন প্ৰায় 1100 কিলোতকৈ অধিক গাঞ্জা আৰু 2 কিলো প্ৰায় মৰফিনক আদি কৰি বিভিন্ন সামগ্ৰী আছে স্যার কোন কোন থানাৰ পৰা এখিনি কেছ হৈছে এই বিভিন্ন থানা আছে দেলাই আছে খটখটি আছে বৰপথাৰ আছে কোনটো থানা আছে খটখটিতে ম্যাক্সিমাম খটখটি আৰু দিলাই কমিটি কোনোবা কমিটি আন্ডাৰ হৈছে নেকি ড্ৰাগছ ডিসপোজাল কমিটি থাকে এই ড্ৰাগছ ডিসপোজাল কমিটি আন্ডাৰতে হৈছে নিউজ ৰিপৰ্ট কাৰ্বিং লং লাইভ Kidamdang wo signifying ko trogarni dipurong so pialong kedo Chandra Singh Teron High School along Adap porphai kep apor malom Karbiang long District Academic Council atum pen chepatri ponsi school higher secondary principal headmasters atum pen interaction program la pen KADAC alo thuikimi kangpwa mai kedeng pon Karbiang long along tami lo charlia hin la anso se Paching thur dunang ji la pen la anso se paprang dunang ji pu akimang pen Karbiang long District Academic Council atum RD and Ponsi Karbiang long Autonomous Council ke parlopon Government School Headmasters kedo an la pen Government Higher Secondary School Principal kedo an atuma phan pangrum si arnisia pharman chingki che than mate interaction ja mek peman ponlo Bangso ja megalong aluhia man pen Karbiang long Autonomous Council EM in charge Education Department Richard Tokbi Chetong Dunsi non kevang jiarni kepla pen krehini atsadlang ang thekla anso se kepami pon thuji aphan chingki chingwai pedoponlo labang solong thanbang kido anatuma phanta isi kithir thip abu
KN Ponji Aphanta Than Pachini Pon. Bangso Mayalong MLA Bidya Singh Ingleng MSc Mongwerongpi MSc Telotama Hasnu Education Department pen IS Birening T Lapen Saipu Saipiatum Chitongdun. Lapen labang sohud aluhia man pen kacitongdun EM Richard Togbi MLA Bidya Singh Ingleng atum Arideng pen Karbianglong District Academic Council pen Kaselampon KAD AC Magazine mate lothoi sitami ingpu ponlo. Ningarong Piglo Karbianglong Autonomous Council under EM in charge Education Research Togbi Initiative and pen Inspector of the School atum Direction below Academic Council, a committee to that all principal and all headmasters to that academic interaction meeting upon Milo. I take itum da Karbianglong or two months Chipinda Melo, Karbianglong, CM Turam Lohang Chapadu, EM in charge, Education Chapadu, Rana Tuko Chapadu, Ajone, Karbianglong. High school pass, high secondary pass, a position miolo. A planga la sona bilang. A planga la sona bilang. None genetini associate pass the Sita economic career abang non ke biolo sonsi teglong atmosphere, create curriculum of bond culture via journey. Sarpi Sabura Tundame Osamato Monega pre high Messani journey. On high school, high secondary capacity. Non will happen a journey, Osamatum. High secondary के पास के में पहना जो ने डॉक्टर पूरी दुनिया को इंजीनियर पूरी दुनिया को लापे के बेलेक एजुकेशन अलग का दुनिया को आधे के परसेंटेज के पास मेसन पूरी दे मेसन अपरांग अमेरिका के पास हाई सेकेंडरी पास बांके लापान वे अपरांग के मेट्रिक के पास हाई सेकेंडरी पास थर्ड डिवीजन से आहंखाव मुना नॉन बांके उल्टा फर्स्ट डिवीजन हाई सेकेंडरी second division ke pas bang si ke on third division bang ne kom so na so bang thanks God go to council CM program longang EM education akan headmaster principal la pe student la pen ke guardian jom hota churu nai. News report Karbianglong Live. Abirta kemi Karbianglong ara aphan isi Abirta kemi Karbianglong tourism asai kama hin pen ove kimi aphan kemisen our site nangwan pilo bangso our site laki housekeeping operation food and beverage steward lapen front office associate lasi bangso our site ove kimi atum cho endonic tha lapen angton klar dagalam thekelong pon igji aphan Karbianglong tourism asai kamalong humri dam ignon Humri damik tha Karbianglong tourism asai kamalong. Assam Gramin Vikas Bank long plia dima long pen self-help group atuma phan loans PG pupen kroner cap atangka pen chongthui chobaidet la sopen ajok assistant manager Prasanta Bora head of Assam Gramin Vikas Bank Madhopur branch Jorhatalong klembang phan Central Bureau of Investigation mati CBI atum nepcheck si karju pater tokasai dengpon bomlo Lason si Assam Gramin Vikas Bank along self-help group atuma phan bank pen loan ki piponji aphan kroner cap atangka pen a self-help group tin atuma phan ta subsidy pen si loan pipon populo la pen long pli Assam Gramin Vikas Bank along pen si loan atangka piponji purada phan chongthui chobaidet lo la so jo kosom pen si rada tuma phan la an atangka pen loan ki piponji pu ke pangdak thabare da jok Central Bureau of Investigation mati CBI atum Assam Gramin Vikas Bank along kiri ketali padopon lo Bangsohut Assistant Manager Prasanta Bora, Head of Madhopur Branch, Jorhatalong Klembang Aphan, Nep Ingnang Poncheksi, CBI First Information Report, AGVA Regional Rural Bank Headquarter in Guwahati along Palipon Pen, Suspension Bipon Koklo. Lapen Koson si Rada Tumaphan Chongthui Chobai Alam Kipaklangma, Lapen Kachirabdun Doma Avima Pu,
kiri ketar libji aphan long plia dima long pen ripon lo lake Jorhat Tinsukia Dibrugarh lapen West Bengal along illegal transfer branch offices along beneficiaries aphan self-help group cash credit lapen self-help group saving bank accounts personal transferring the fund accounts itami ke check padupon pupusi Central Bureau of Investigation mati CBI atumpen peklang pon lapen nonamat bengalong LH pen ke paklang pon atangka laki crore ner kebra lak inkore ner kebra suripli kebra hinira pharosir kep mate 8 crores 28 lakhs 42,900 anpusi Central Bureau of Investigation mate CBI atumpen pachini pon State Desk Report, Karbianglong Live. Kedamtang wo signifying ko trogarni diphorong sopi along kedo Ru Samson Singh ingti Amir Biri achatayalong sonpli aputhak All Party Hills Leaders Conference mati APHLC asong pen kachesong pedopon. Diphorong sopialong kedo Ru Samson Singh ingti Amir Biri achatayalong All Party Hills Leaders Conference mati APHLC amaipu jaikat harpen japonsi sonpli aputha kachesong pon. Karbianglong na pen di mahasaw arat akar e Article 244A pachun serak nangji 6 schedule paragraph 2 pen subparagraph 7 arona ting pen non-tribals atumaphan voter list ingthan serak nangji Karbianglong na pen di mahasaw autonomous district along Panchayat Raj Pavir nangji la pen ex autonomous district aputha Lasilaha state government pen bidikang lim nangke claim along Karbianglong la pen di mahasaw arat sitami Chini paminangji kalite Karbianglong la pen di mahasaw district ta moke autonomous district bu amen avidet bu lasi lason pli alam aputhak memorandum mate pinpuralo pajir ponlo puta All Party Hills Leaders Conference mate APHLC amaipu jaikat pen than pachini pon Aprange nitum aprange kalilo nilitum a program atengke la kheti apor ke nitum meeting do nang ne chesong nang ne pula hai ama la kheti petang da sinang pulo pai ciklo krepo andu ke kheti klem nang ji pula la phile klem nang pu seta non men autonomous district avelo pu nang klang de ex autonomous district pusi bana pe klang ange autonomous district avelo mane sikshidul avelo alam mangelalo sikshidul avelo autonomous avelo pulatang te tum Karbianglong adet hedi non ke dobom adet hedi avelo a district ta Karbianglong buta lar phakpo bang missing tum ni po ando uta autonomous district avedet pothala tum bhan bang missing district pupe ke di pupe hala tum bhan missing to a district ave la pen kokrojar BLT tu BLT boro area pusi pulonon ke sita district an ke amen vedet ke di son taksi tum apanta amen pavedet po amen ka we along si ilitum a political ajakong an ke dam lap po Dipupen Govintiso Karbianglong Live Tang te pinia da Abirta ke lapan sekang ton paniklo arni kimi